Wengenze ukuthi-ke nginibiyele namukele kuzo zonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngamsizi aka inkosi admin. Uma uqala ngene kule channel hamba phambili ephethe ama-clip nendaba eningi e-trend awenza lona sikhawu ucindezele usubscribe uthola zonke izinto engiyiphostayo kuyo le channel yethu ehamba phambili. Wengenza kwethu umculi kaMaskandi uzanefa ulokhu-ke elichukuze njalo igcoma elisha njengoba elokhu eposte ngalo-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Namanje uphinde wabhala wathi umuntu osaphotha kumthandeni ikwerekwere lelo, akekho kumuntu osaphotha-ke into-ke engazi lutho. Wayesethi-ke fucking bastard. Wengenza wethu kusho-ke lo mculi kaMaskandi impela ubuya-ke impela engalizweli igcoma elisha ey'nkundleni zokuxhumana. Impela sekubuya ngathi nje alisaphela usuku engakhuluma-ke ngalo mculi kaMaskandi okuyigcokama elisha. Wengenza wethu mina ngiyafisa ukuthi ngizombona kulapha emakhaya ukuthi wanicabangani-ke ngalolu daba njengoba-ke hlezi lo mculi hhayi impela nje akalizweli igcokama elisha. Uzanefa-ke ubesejova noma-ke ubesevala ngokuthethe cofa ngithi. Wengenza wethu mina-ke ngumsizi khona phakathi ejozini ngomhlabelela ingane sengiyivala kanje ngithi sihlala lapha kwi-comment section.